Alpha Mizo Production YouTube channel lo en tu tele lo ngai thla tu te thlar September thla ni ma saper min ruai thleng tu pathian mingin chibai kan buk chawani lusun hi chu ana ema chu wangin atuar tu tan lo chuan riat thiam po har sa fautin US fallen heroes Kabul airport ISIS ke suicide bomb barat hita teril ru anahlom lemaya Royce McCallum Marine Really McCallum farn ril runalu tuk chuan atong kam a uluk thei ngang lawa Joe Biden a an khum khrep mai kan American flag ma a po iching thi thei lawa kan unaw kan ram sipai thi te chu tuar ber om angalan ituma sorry te chu ilatile loisi hetiang tur hi ani lawasin khang Afghana kan sipai nun na zong zong kha ikuta om mani asin meidila so borin tala kati ati piap mai Mark Smith Marine Lance Corporal Jared Smith pa chuan President Biden chu a muchak hlollo ti soin amoi to chawa amu thua soi ve bok Darren Hoover Fallen Marine Staff Sergeant Taylor Hoover pa po in an chung kwa chuan President Biden an mu pe hlollo ti thua soi ve boka Fallen Marine Lance Corporal Jared Smith le Fallen Marine Staff Sergeant Taylor Hoover pa te hian an ram ta na martar an fa pa te ruang C-17 na tanga an ruang lak chu ani chung zonga man mo mel em maya Biden an asana a ende reng mai kha she om anti le ani US military flight nung berin Kabul airport achu asan chi khan America in Indona akal pui reiber Afghanistan a kumsom ni Indona akal pui chu ti topin aum ta a kumsang ni pakhata Afghanistan kuta Islamist militant te nuai chimi tuma abe te na vek Afghanistan chu apelet le ti na ani US Secretary of State Anthony Blinken chuan Afghanistan atanga in lak chu chu sipai diplomatic le humanitarian malak na turu taktia soin US in chona ahma chon na sat ber ni ina soibok bungthar kain aum ta a military mission atop to a diplomatic mission a in tranta ti ina soibok heti lai hian Taliban te chuan rorel tlak anni nalan tirin Afghanistan atang hian civilian te chu zalen taka anjin chua an phal sak nge turani heiba ka hian Afghan mei chiate dikna hum himin fir fiak polten Afghanistan chu be chana an man an rem ti turani lo ti na soibok US chuan Kabul diplomatic office ati top na chungin Qatari capital Doha a in bun thovin chutatang chuan American te pui na athok zui dona US passport nei Afghan te po in Afghanistan chu san an du chuan an pui reng don thouti a soibok US sipai nung bertena Kabul airport atanga Afghanistan an chu san nuwa Taliban thupuang tu Zabihullah Mujahid chuan ne na chu kanta ani ti ina soyani US le khovel ramdang tenen inzom na thatak nei kan du'a ramdang tenen diplomacy lama inzom na nei kan du ani ti ina soibok US sipai ta chuan airport an chu san ma in aircraft thanem takle armor vehicle te baka high tech rocket defense system te chu anti chiat vek thu US general chuan a soya Central Command Head General Kenneth McKenzie chuan Hamid Karzai International Airport a ommek aircraft somsari pathum te chu man thei lawa an siam vek thu hi soin heng aircraft te hi athok le ngai to lawang tu tema in an khal thei to lo tura siamani atam ber hi man tlak to lo an nia an vain an thok le to ngai lawang ti ina soyani hetiang taka chiang hian soima se zirtop ni vela tangkhan Kandahar province Taliban ten Black Hawk helicopter hi khal anjir ngata antikal thei tok airfield avir muaya international news tam taka a video hi mu tur a omnualani Islamic Emirate Afghanistan Twitter page our air force carrying out patrol in the city ti inan posani US in Afghanistan tana apek firearm noi ni Humvee sing ni le silai le ral thuam dang thanem tak Taliban te kuta hian a oma Taliban te hian first flight of the Black Hawk ti in Black Hawk nuam ti em maya an khal lai hi an the dar ani ral thuam an kol zinga hian tactical vehicle singa marine resistance vehicle sang khat le armor personal carriers za somnga atelani heng ral thuam an kol zozai te mang hian eng poinge an ron khoi leang US lam hian an ral thuam te hi ti chevekin in soima se dot ani zia chu
an ma ni Taliban ho nge in an ron pholang le ngal vek si a mithiam tengai angam theilawani October ni sari sang hi pakhat khan US kai hruai tangrual pol te chuan Afghanistan Taliban le Al Qaeda te bom mangin an beya an be zinga hian Kabul Kandahar le Jalabad te po atela Taliban te hian Soviet tena Afghanistan an chu san nuwa civil war rei tak aum nuwa thunei na changin Al Qaeda leader Osama bin Laden an pek du lo awangin US in a beyani November ni som pathum sang hi pakhat khan Northern Alliance Anti-Taliban Rebel Coalition Force te thlop chuan Kabul hi an la let le a February ni sari sang hi pakwa US President Barack Obama chuan Afghanistan US sipai an da chu tamzo ka da pel remti na pe in an tamwang lai tak chuan US Army nuai khat le singli vela no mani December ni som ni pariat sang hi som palia NATO in Afghanistan operation anei atop sana US point na sipai sang tam tak ala leta ala chun te chu Afghan security te thlop tur le training petur te chau an ni to ani February ni som ni pakwa sang ni som nia US le Taliban te chuan Afghanistan remna aum theinan thuthlung Doha Qatar anziaka US le NATO allies te chuan Taliban ten in remna an kengko ani chuan thlasom pali chunga Afghanistan atanga in lak chu an rem tia April li som pathum sang ni som ni pakhata US President Joe Biden chuan US sipai te chu September ni som pakhat main Afghanistan an chu san tur thu asoi chuak ve ngalani August ni som paruk sang ni som ni pakhata thakhat chung lekin Taliban te chuan Afghanistan pumpui an thunun le ta sia Kabul khopui po an thu hnuaya an da tela Taliban telaka Afghan security force te tlomin August ni som thum pakhat sang ni som ni pakhata US chu Afghanistan atangin kum som ni vel nuwa ain la chuak felta ani Myanmar lam thu thar thlasari chungin sipai ho kutwarin poisoilo chin mi za pariat thianom ta sipai sarkarin thunei na an la ka tanga thlasari chungin poisoilo chin mi sipai kutwara thi mi za pariat anom thu Institute of Chin Affairs chuan August ni som thum pakhat khan an ta lang July thachung khan sipai kutwarin mi somriat pakhat thi anoma August thatop ni somthum pakhat thleng khan sipai kutwara thi mi za pariat an omani thi te hi mei chia pasari kumsom pariat atanga nau pang kumsom pali telin civil mi somnga pasari an thi to a chin mi puitan indo na muala zuang lu ta ram ta na ding chuak nun na chan ta hi mi somnga pakhat an tling to an vai hian an record dan chuan mi za pariatin nun na hlutak an chan to ani thi za pariat jinga hian mi pasari ruang te hi sipai lamin an la ka wangin an ruang po mu let le ani to lawani media te hna an hril dan chuan chin ram chung kalei thlengin chin sipai CDF CNA sipai te kuta Burma sipai thiza thi zanga chuang anom to thu an thu chua chuan ata lang bokani thilman sang chhozel ma se kan buailo ti in minung lai chuan a soi Military Council Chairman Min Aung Hlaing chuan ei tur te chu bazara motor hmanga zor kual reng ani chu tha ati thu sain ram chunga covid in kai chon la ala om reng awanga thilman sang chhozel chu an mu thu sain kan thil mamo te chu leitur om lo khopin awang don lo ti ina soi August ni somthum nimina nipido muna covid laka inven na control le enkol chungchanga meeting an nei voice som na Military Council Chairman chuan ram chunga eitur kan siam chua ve reng thawa wangin eitur la cham le har sat na tokin kanom lawang ti in ngai ngam takin omro u tia asoi thu sarkar chanchin buina ta langani chu ba ka yangun khopui chung bazara motora mun rang ranga eitur semle zor chua ani chu mi puile sarkar na thok te tan a tha hle a mi puite eile bara an har sat na sut kian na tha tak ni in tun aya hlok zo ka ti zel thei ni se ti in a soibok hetia an ho tu pa berin a soi mek lai hian sipain thunei na an pong lak nuwa ram chung sum din mun economic chu za som pariat lai atlak niam thu wal bengin atarlan rualin World Food Program WFP lampoin tharai lo te a Myanmar mi pui makta duai thum le point level chu an tram don ni in alo soi to bokani Myanmar mi pui tan US in humanitarian assistance dollar makta duai somnga chuang tran puina ape ral tlan refugee noi sari chuang le
ram chunga ma ni in le lo tlan san Myanmar mi puite tan US chuan ma ni mi hring puite tran puina humanitarian assistant dollar makta duai somnga chuang apek thu US embassy Facebook a chuan an ta langwa mai he tran puina chom dol na sum hi February ni khata sipain thu nei na alak nuwa tharum tho na le in ra be na tuara ral tlan mi puite tan manani dona abik takin nun chan chuana chen na mun siam na atan hrisel na lam eile bar tur ba ka tuile faina kong sang sanga malak na atana man thei ani dona ni heti rual hian COVID-19 shikai le kai lo test na changkang jok nei thei na le mi puiten hrisel na lama khiat na zaw jok an nei thei na tur program atan te COVID-19 do na atan te US dollar makta duai som ni chuang a ran pa a pek ani don bokani hetran puina hi US sarkarin sipai thu nei na lak ado dal zia le mi puite tran puina pek a thlop zia alan tir na ani mai ba ka Myanmar sipai ho tu lok zual te sumle thil nei ta chu khoi chet thei lovin ala reng betlat bokani regional level chief minister Jonia Fapa sipai ten an man nuwa an en thazui rang NLD sarkar laya Ayawadi region chief minister na lo chel to tu men Jonia chu guerrilla sipai uniform ha a silai a kenglai thalak Facebook lama adar vak nuwa military council sipai ta chuan an chen na in dapin afapa an man na ni Ayawadi region chopin wa khuwa om men Johnny afapa komin min chu August ni somthum chonhulam dar ni le achan vevel khan sipai ten an ina tangin an mana ma se thuan zo fia nu tlai lam dar nga le achan vevela an chua le thu an chung ngai vai tak pakhat chuan RFA rilani chon piwa police station a dar kar thum chuang an renga an thu zo ber chu voyang zat nge apa alo ho to ral thuam keng pol mi puitenen eng tin nge anin zoma atel vedan a chung tenen anin biak po dan te ani komin mi na thuan zo fi lai hian an ina om an chung te phone pathum le Toyota Harrier motor pakhat an lak sak thu a chung te chuan an soya tuna hian men Johnny a chung te chu chon piwa khuwa a an ina omin en thak mek an nia khoya ma an chuak thangam lo ani men Johnny a thalak social media talan ani nuwa chopni liam ta po khan men Johnny a in khom na thin Christian biak in chu sipai ten lu chilin pastor then khatte phone chuan lak sakani men Johnny hi kumsang khajakwa somkwa in than le kumsang hi som pani by election kumsang ni som panga le sang ni som ni in thana voili thanthlin lo ni to in NLD party political veteran pakhat ti thei hialani ve to February ni khata sipain thunei na an pong lak lai khan parliament member ho thlenna nipido municipal compound chunga men Johnny po hi aum ve renga NLD sarkar chunga Aung San Suu Kyi kai hruai peace process a telin ral thuam keng chungin remna anei thei lo ti ngai dan nei ve tu kum som riat mi kareni nam men Johnny hian tuna thunei na la tu military council chu ama ngein ral thuam kenga beilet tumin aramu ve me kani China special representative te Myanmar anjin China special representative Mr. Sungosan le apol te chu Myanmar caretaker sarkar ho tu min unglaya somna angin August ni somni pakhata tangani somni pariat chung khan Myanmar ama anjin thu China chuan apuang chuaka hei hi Burma Sipai Council sarkar chuan mi pui hriata apuang zar lo thung Chinese palai te chuan self style prime minister min unglai le military council sarkara foreign minister Wanamong Wina tele major general Yapia po an mu ti hriatani Chinese palai te chuan China ramin Myanmar ne na kan in thian that na le in lai chin na hi Myanmar mi pui zong zong te ta na ni a Myanmar tual chung buaina om me khi dan ang taka jingfel turin an du a tun hnaya NLD party thia an tum chu tha an ti lo thu le politics thil hi do kana mai chana in soirem hi China ram du dana ni ti an hrilani China chuan ASEAN 5-point consensus thu chua panga ti hlotlin ani theina tur chu an thlop tlat thu an soiboka rampon lama Myanmar ram chung thil in rol na hi arem ti don lawa democracy taka ram chung remna le muanna athlen hi abei seya wangin hetiang lama Myanmar ram tran puya ma la turin pui ain pe reng ti an soitel bok Myanmar ram hrisel na lama malak na le
covid thrileng do na lama China chuan Myanmar ram hi apui zel don ti thu po anta langani China palai ten Myanmar ram anjin lai hian Myanmar ram UN Special Envoy ti riat thin UN in Myanmar ram ta na arwat palai Christine Schraner Burgan ari chuan Sipai Council Sarkar chuan NLD Party chu chuan lam fin fia hlei thei lo mangin an thiat hnai ti tun hnai khan a soi chuak boka NLD Party hi chutia Sipai Council Sarkar in a thiat mai tur chu China Sarkar ngai dan ani lo burti riat ani le zela NLD Party thia adu lo thu po caretaker Sarkar in ti ta hela an hril to ani buaina bel cha zong in min unglai te Sarkar phua chop chuan NLD Party an thia chuan Myanmar ram puma mi puite thin rim aso sang le vak dona China Sarkar in Myanmar ram chunga sum don na thila asum pe pun na tur project lian tak tak te malak na akhai lakin a chedon ti a hrenga caretaker Sarkar huai tu te chunga alung ni lo hle ani tin Sipai Council Sarkar chu aruk aral mai ba ka langsar tak taka engkima atan pui chung poin thunai nan pong lak nu thlasari ani to a po ram chung in rel bol na asiam hlei thei lo hi alom lo tan to ani China chuan min unglai Sarkar ni lo athunun thei tur Sarkar dang nei le mai hi adu le to mel hle ani China hian a project ti khailak ai chuan Sipai Sarkar in thunai nan chel hi pai thak sak le mai hi atum le ta po ang le ani